E matangurunguru ana ngā rōpū tōrangapū iti o te motu I te korenga o te Premier o John Key. E hia ki te uru ki ngā tau kume ka whakahaere hia ki Wainganui I ngā rōpū iti nei I ngā rā me ngā wiki I muri te kōwhiringa pōti o te motu hei te whiringa ārangi. Aha kua pēhea nei tō nui, koina I te wāhi e kitea I te hōhonu me te whānui o ngā tirohanga tōrangapū o te motu. The country is entitled to see all leaders not only talking about their policies, but the kinds of leadership that are available to them. Koina I ngā momo taumata e kitea I ngā kai arataki o ngā rōpū tōrangapū I te wā o te kōwhiringa pōti o te motu. Heoi kaore a John Key mo te tū ki te taha o ngā tūmoaki o ngā rōpū iti, kai te pērā hoki te tū a Phil Goff. Karo e whakaia ana ki tēnā. Kua tango hia te mana o tā mātou tū, hei kai arahi mō mātou pāti e tēnā mai. Kua takahia te mana o te kōwhiringa pōti o tēnei wā. Heoi e hara tēnei I te āhuatanga hou, I pēnei te āhua I tērā tau pōti. Engari e ai ki te tūmoaki o te pāti mana, e hara ia John Key te he. E tika nā mā te ao pāpāho e mea tu ki te Premier, mene kore koe haere mai, kei a koe tērā. Engari anei te wahanga mo te tau patu mō ngā rangatira a rōpū. Mene kore koe haere mai, aloha ki a koe kore tae te haere mai. If Mr. Key is too scared to defend himself and his administration, then he should just say so, and Mr. Goff is most unwise to go along with this undemocratic arrangement. There is a genuine choice here that the country has, and by interfering with that, both John Key and Phil Goff are doing the country a disservice. Ko tahi ana ke te ratonga whakaata kaore anō kia tono atu ki ngā tūmoaki o ngā rōpū tōrangapū iti. Jasmine Pearson, Te Karere.